kim balası kendi. Karanlık, karanlık, Tatar kızı kendi. Gençlerinde uyumuşlar, evlecilde kalsın. Tatar kızı, güneşler, yürekler yolsun. Gençlerinde uyumuşlar, evlecilde kalsın. Tatar kızı, güneşler, yürekler yolsun. Birbirine matore uysalar, ömerlerle İbrahim'le güveniciler varlar. Gençlerinde oynayışlar, evlecilde kalsın. Kabarası, güneşiler, yüreklerle yolsun. Gençlerinde oynayışlar, evlecilde kalsın. Kabarası, güneşiler, yüreklerle yolsun. Ağrıdan yüzümeler, yüreğim matore uysalar. Ömerlerle, yüreklerle, yüreğim var. Yaşlarında oynayışlar, evlecilde kalsın. Tatar kızı, güneşler, yüreklerle yolsun. Yaşlarında oynayışlar, evlecilde kalsın. Tatar kızı, güneşler, yüreklerle yolsun. Жеперт Байдулли! Как правильно сам пишет стихи, сам пишет музыку, делает аранжировку. Это все он. И сам исполняет. Жеперт Байдулли! И опять сейчас приглашаю пианиста с нашей солисткой. «Жемган» называется песня. Duymaşı ocağına gittiğinde güller
наши ветераны. На этом наш концерт почти заканчивается. Хочу представить тех, кто к вам сегодня приехал в гости. Это Габдрахман Гайнуллин, Миргазис Гатилов, Ралия Исхакова, Кайрюша Гринуллина, Нуралия Салпанова, Лялия Зарипова, Зефер Губайдульева, Рушан Рихманов, Радик Халитов. Hem de bizim miras ansambının yetekçisi, direktörü, bakalım bu işte başlıca yöneticisi Denize Karmışıra. А все вместе ансамбль татарской песни